दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन पांथोखिबा तबलीगी जमागता सरुक यारोब लिलोंग तुरेल अहन बिखोनांग खोंगदगी नुपा अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे न्यूएसी थारगा मणिपुर के कन्फर्म केस अनि सुखरे स्टेट असिदा कोविड-19 के पॉजिटिव केस अनि सुरक्पगा लोनेना चीफ मिनिस्टर एन बीरेना अमुक हन्ना लमदम असिगी मियामदा युम युमदा लैबिनाबा अमदी सोशल डिस्टेंसिंग ngaktuna sanana bapaude lakli COVID-19 na laiba asida paktak na sandroliba asidagi ngakthokna bagi pandamda Prime Minister Narendra Modi na laiba asigi Chief Minister Singha video conference thangda khanana khre amasung ngasi miyoi tara homdoi laikidaba galona laiba asida COVID-19 na sihalaba miyoi ki masing mapan yaukre positive oiba miyoi ki masing na lisingani chahum maftra mapan yaure मैं मुखरुमजरी अदम यमबिर बस इम्पैक्ट न्यूज नी आई तकलमम श्याम कनन हाउजे फुंजा सि फावगी मरबा पाव सिंह मियामदा पिजरी मणिपुर दा कोरोना वायरस न नाबा मियोय अनि सुखरे दिलोंग की मफम अमदगी सैयांग खयुम दोरम सुरब मियोय असि दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दा पांगथोकपा इस्लाम लाइनिंग सर्प सिंगी धर्म की ओइबा थौरम ताबलीगी जमात सर यारुब मियोय नि हिरमस की मतंगदा इम्पैक्ट न्यूज की अखरब पावदम मणिपुर कोरोना वायरस है कोविड-19 नाब मियो एनी सुखरे हौखिबा मार्च 13 टेस्ट तौबद पॉजिटिव ओइखिबि नुपि मचा अदुगी मतुंगदा ngasisu खोगी मियोय अमा चही हुमंगारोम सुरबा मियोय अमा टेस्ट तौबद पॉजिटिव ओइबा थेंगनारखरे हारिबा रिपोर्ट असि गवर्नमेंट दगी हैबदि डिपार्टमेंट दगी ऑफिशियल ओइना फोंगलखरे अदुबु हारिबा मियोय असि दिल्ली की निजामुद्दीन एरिया दा पांगथोकपा दुगुमलबा मुस्लिम लाइनिंग चटपसिंगी ओइबा अचौबा मिफम अदुदा सरुक याय हैबगी सरुक यारोय हैबगी पाव फंगमंगमले अदुबु दारुल उलुल मर्कस हारिबा लिलोंगदा लैबा खोगी असुगुमलबा निजामुद्दीन पांगथोकपा फंक्शन असिगदमक रिकमेंड तौदबा बॉडी असिना मसिदा रिकमेंड तौर थाखिबदि मियोय तरा खक्तने अदुबु हारिबा ngasi positive ओरिबा मियोय असि महाकी मसानुपी लौबा दिल्ली चप मतमदा हारिबा निजामुद्दीन एरिया पांगथोकपा सुगुमलबा मिफम अदुरा सरुक यारुबुनी हाइबा वफम असि खोगी ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमुको के प्रेसिडेंट एसएम जलान फोंदोरखी लेंगांगनासु अथुबा मतमदा मियोय असिगा नकनरंबा मियोय असिगा चामिन थांमिनरंबा अमदि लेमिनरंबा अमदि महाका नकनरंबा खुसोकनरंबा मयाम अदु अथुबा मतमदा थिदोकपिदुना यामना कन्बा सेक्शन थोरांगमा लखटपगे तंगाय फदबा ओइरि केमा पर्सन एल का बिगनोना प्रमजरिबा आई खिटमेम प्रेमचान इम्पैक्ट न्यूज इम्फाल मणिपुर ngasi nauna covid-19 na positive oiraba miyoi adugi imung manung amasung mahakka nangnaruba miyoi khudimak quarantine thamnanaba thaurang tawkhre positive oiraba miyoi aduna numit humni layengdu lerami haiwa hospital adusu quarantine center on thokre mangna ahingama leglami haiwa hatada laiba imung adusu siksin thaurang lokhatna bohonari hairi hiramasidasu paudamama मणिपुर अनीसुब मियोय हैबदी कोरोना वायरस नाबा अनीसुब मियोय लाखरब मतुंगदा महाक नकनरंबा मति माकी इमुंग मनुंगसिंग हौजी हौजीमक क्वारंटाइन सेंटर थमनबा लेंगांगना कन्न होनरी हौजी हौजी फंग पाउदा अखोगी लिलोंग कॉलेज हारिबा कॉलेज असिगी बॉयज अमदी गर्ल्स हॉस्टल असे क्वारंटाइन सेंटर ओथोक्तुना पॉजिटिव ओइरबा मियोय हैबदी चही उपमंगारोम सुरबा ngasi पॉजिटिव ओइदे हैबा खंखिबा मियोय अदुगी इमुंग मनुंगसिंग हारिबा क्वारंटाइन सेंटर अदुदा थमनबा थोरांग तौखरे लोनेना थौबाल डीसीना थोकपा ऑर्डर अमगी मतुंग इना हारिबा मियोय असिगी युमदगी खोई हौरगा किलोमीटर अहुमगी अकोइबदा लैबा मियाम मरुइना खोगी मफम अदुर खुंदारिबा मियाम सिंगदा खोगी हेल्थ केम अमा हेल्थ सर्वे अमा तौदुना मखोइबुसु चिकिन थोरांग लखटनमुगी कन्न होनरी अदुगा मियोय असिना लोइनरंबा निमहाका नकना लेरंबा के आमसु हुजुजिक पाउ लौदुना क्वारंटाइन सेंटर दा थमनबा तौरी अदुगा मियामना हुजु सोशल मीडिया दा कन्न ngangnariba ngasi positive ओर हैब खंगलिबा मियोय असि तांग कुंदा पोरमपात थवन थाबा लेकाइदा लैबा पीस हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दा महाक असि पुखत्तुना मागी मसा नुंगाइतबा दु लायंग लमी अदुबु महाक डिसास्टर तौखि हैबि पाउसु फंगले हारे पाउसि फंगबदगी ngasi mak all manipur muslim organizations coordinating committee amuko ki luching masinga khogi lenga ki department ami tongan authority singa wari chhanar matungda hariba hospital asisu quarantine center onthokutuna mafamadu mathau tawriba doctor nurse amadi mayumda hankiba nurse pawa kokhatuna hariba hospital asida quarantine center oina thamnabagi damakta tharang lokhatpa haukhre lorena ngasi positive oriba mioi asi
ꯍꯇꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯂꯦꯛꯂꯝꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ SM ꯖꯂꯥꯜꯒ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯗ ꯗꯦꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯟꯇꯥꯏꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯗꯥꯔꯨꯜ ꯎꯂꯨꯝꯗꯨꯗ ꯁꯤꯠ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯇꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯏꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯥꯔꯜ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯟꯇꯥꯏꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯌꯥꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯠꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 3 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯅꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯤ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯂꯥꯝ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯂꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯑꯃ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯂꯥꯝꯗꯨꯒ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯐꯦꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯃꯣꯏ ꯊꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯏꯁ ꯒꯔꯜꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯊꯝꯗꯣꯏꯔꯥ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯝꯗꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯟꯇꯥꯏꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯟꯇꯥꯏꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯊꯝꯗꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯥꯎ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯛꯇꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒ ꯅꯛꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯗꯦꯠ 20ꯗ ꯄꯤꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯀꯤꯁꯤꯗ ꯗꯦꯠ 20ꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯦꯠ 20ꯒ 3ꯗ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯃꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯟꯇꯥꯏꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯟꯇꯥꯏꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯅꯔꯁ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯅꯔꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯟꯇꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯍꯇꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯦꯛꯑꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯊꯤꯔꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯃꯤꯗꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯂ ꯍꯪꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯗꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯣ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯩ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯥꯒ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯒꯦꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯅꯤꯖꯥꯃꯨꯗꯤꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ 11 ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯦ 11 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 10 ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯔꯨꯜ ꯎꯂꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯇꯦꯁ ꯃꯈꯣꯏ 10 ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 9 ꯑꯃ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ 11ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ 10 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯅꯛꯅꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯤꯕ ꯉꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒ ꯅꯛꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯝꯕ
मियोइसिंग मफमसिंग अमदी तोंगान तोंगान मफमगी मियोइ कयाना हारिबा पाउसी लेरगदी महाका नगनरंबा महाका लोइनरंबा महाका चमिन थमिनरंबा लेरमलगदी मसा मसाना कोविड-19 की कंट्रोल रूम अमदी लेंगा की तोंगान तोंगानबा अथॉरिटी सिंह पाउ पिबिदगा अथुब मतमदा लेना सी मखाताना संदोक्तनबा होनबा हाइबसी याम तंगाई फदे मरु ओइना लेंगा की ऑर्डर सिंह लेंगाना पाखललिबा थोरांग सिंह लेंगाना हाइप खुदिंगमा अखोई खुदिंगमना इन बाहाइबसिना हारिबा लेना आसी मखाताना संदोक्तनबगी अमतंग गारबा पांबई अमदी ओइगदौरे इमे पर्सन एल कबिगलोना पाउमजरिबा आई खितोमेम प्रेमचांद इंपैक्ट न्यूज इम्फाल मनी अमरोमदा मणिपुर की अनीसुब ओइना कोविड-19 न पॉजिटिव ओइरबा नुपा असिगी लाइफम ओइरिबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग तुरेल अहनबे खोंगनांग मखोंगी अकोइबदा लेंगाक अकनबा सिक्सल थौरांग लौखटपा हौख्रे डिप्यूटी कमिश्नर थौबाल न थोपा ओदा मगे मतुंग इना पॉजिटिव ओइरबा मी असिगी मयुंगी किलोमीटर अहुम की अकोइबदा कंटेंट तौदुना मी अमता सथोक ससिन याहनखिद्रे लेकाई अदुदा नुपा सिन लाइरिंगाइदा वारी वाताई सानरंबा संगलंबा इमुंग सिंह महाका एयर इंडिया की फ्लाइट पुना तोमिनरप मियोइ सिंह मसक खांगदोंगनबगी थबकसु पाइखटपा हौख्रे थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिसना मफम मदुदा अकन ममोंगदा ngaksenbagi matakta lambida niyom kaina tholakpa mioi sing gari sing mayumayumda halanki State asida COVID-19 के पॉजिटिव केस अनि सुरक्प गलोनेना चीफ मिनिस्टर नोंग थोमम बिरेना अमु हन्ना लमनमसिगी मियामदा युम लाइबिनाबा अमदि सोशल डिस्टेंसिंग ngaktuna सन्ननबा पाउजेल पिरकली सीएम सेक्रेटरीतगी चीफ मिनिस्टर बिरेना पाउजेल सिपिरदुना लॉकडाउन असि मियामगी पुंसी कन्नबनी अदुना मियामना सवगतपियो लमनमसिदा चाना थक्नबगी पोलम थाव अमदि हिदाकी अवारप लैते हाइरकली सीएम ना मखाताना न्यू दिल्ली की ताबलीगी जमात सर यारुबदगी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा मिसक असिगी इमुंग मनुंगसु क्वारंटाइन तौदुना थमली मपालम द चलुबा मियोइ सिंगना मखोइना लम अदुदा चलुई हाइबदु लोसिंदुना लैबिगनु हाइरकली नाकलमरोमदा हैंड सैनिटाइजर मास्क सेम सारिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी अमदी धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की माइरुई सिंग अमसुंग लमदम असिगी एंटरप्रेन्योर सिंग बुसु चीफ मिनिस्टरना थागतपा फोंदोरकली experts na medical experts na health department na world health organization na akoi ministry of health government of india ki pira ibe instructions sing se koina matam ni matung ina laiba projam ya na khangan jabni health department ki kuthang da ana mayam na masi illaga salaga di hairi ba laina sida ki akoi ngak thop ngamani sigi mayam na manung da leidingai marak sida prime minister honorable prime minister na scheme kaya lok thokre seng pirak kadana bagi tha ma pi bagi ani pi bagi मधु पुनः मतम की लेरिबा ऑफिसर सिंह लेरिबा गवर्नमेंट की मशीनरी मैम एजेंट सिंह तौरकान कोई सोइदना प्रजादा यौनब तौरकनी प्राइम मिनिस्टर के दुम स्कीम दुगी मखादा मियोय नुपी करोड़ कुन लाखलिबा था अहुम मसिदा हैबनी अप्रैल मे जून सिबावगी मनुंगदा मसा मसा की अकाउंट दा दुम लुपा चंगा लोइना चंगानी इसानी नाहाकी पेनदबा नाहाकी नुमाइतबा नाहाकी इनकन्वीनियंट रोइबा मैम दो बियार टोमिनसी तोबियो अखोई सरकार मतम पुनमुक्त मयाम या वारपा में कनबा लेजरी हाइदना या प्रोटोप्सरी कोविड-19 लेवा असिदा पाक्तकना संदरोलिबा असिदगी ngakthonabagi matangda प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेवा असिगी चीफ मिनिस्टर सिंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुथांगदा खननखरे खनननबा अदुदा प्राइम मिनिस्टर ना हाउजिक पाक्तकना संदरोलिबा कोविड-19 हाइरिबा लाइसेंसी पुनः होनमिनदुना थिंगनबगी तंगाई फदब लई हाइके स्टेट पुनमंगना लाइसेंस असिदगी ngakthoknaba टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन अमदी क्वारंटाइन द मरु ओइबा मियेंग थमगदबनि सुहाइके लोइनना लाइसेंस असिबा मखाताना संदोरपदा थेंगनबगी दमक्ता लाइसेंस असिगी हौरपम ओरिबा हॉटस्पॉट सिंग अदो खंगदोकनबा चीफ मिनिस्टर सिंगदा खंगलकले अमसुंग मियाम द मेडिकल की ओइबा पोलम सिंग वातना फंगनबसु प्राइम मिनिस्टर ना खंगनके लोइनना हाउजिक सथरिब निमित कुनमाथोइनेगी टोटल लॉकडाउन असि हेक लोइबगा मतौ करमना मौसागी पुंसीदा हंजलंगदगे हाइबगी मतंगसु खनकी खनबा अदुदा सरु याखेब चीफ मिनिस्टर सिंगना प्राइम मिनिस्टर ना लाइसेंस असिदगी ngakthoknaba लखल अलिबा थौरांग सिंग अदुबु थागतपा फोंदोकी ngasiगी खनबा अदुदा यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर अमित शाह अमदी मकोक थोंगबा वीडियो कयासु सरु याखी पनबा याबदी ngasi प्राइम मिनिस्टर ना लेबा असिगी चीफ मिनिस्टर सिंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुथांगदा कोविड-19 की मतंगदा
खननखिबा असि हंदकी असिना अनिरक सुबनी हौकिबा मार्च कुंदसु प्राइम मिनिस्टर लाइसेट असिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर सिंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुथांगदा खनखिबसु लेखरबनी लॉकडाउन मनुंगदा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट लेरिबा फार्मेसी अयामदा हिदाक लांगथक कयागी अवार्ड लेरी हाइरी फार्मेसी हांगलिबा सिंगना सिलसरदा हिदाक लौब चलुबा मतमदा मफम अदुदसु हिदाक सिंगी अवाबा लेरंबदगी हिदाक कया फंगद्रे डिस्ट्रिक्ट अदुगी चाना थंगनबगी पोलम सिंग लौरुनबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अयिबा सेरोल पुदुना चलबसु जिरिगाट पुलिस ngangnanaba honabada awaba ori hairi nakala moromda district asigi oina curfew manungda lambida essential service tawriba singnatana gari atopa chenadabagi mathakta miyamsu lambi sorokta thoknadre jiribamgi ningsing khulda lariba 50 bedded hospital da miyoi tarataruk quarantine tawduna thamli amadi home quarantine oina miyoi kuntrani thoi thamli su hairi Imphal East District ki tongan mafam sing da curfew amasung lockdown thugaiduna tholakkiba miyoi kaya ngasi su Imphal East Police na fagat kare Imphal East District Police ki SDPO N Surasamadi ASP Jogesundra Havizam na lusingduna Porampat Police Station ki manung sana laiba mafam sing da curfew amasung lockdown thugaiduna tholakkiba miyoi sing adu fagat kibani fagalba makoi sing adu di lamlong da miyoi tara Palace Gate ki miyoi taret Thambal Khong da miyoi tara mathoini makoi sing adu PR bon thielaba matungda warning piduna thadokre hairi nakala moramda hapta golapati de nisa chasilaga bolero tongduna laki ba miyoi mari amasu phagatke makoi dagi yu kharasu phangki hairi Imphal East District की माइक दगी अइना प्रजादा यामदा अपील तौजरी कर्फ्यू से तुगारगा मपाना सोपिरकनु यामना सेक्शन ना लैबगी मतमनी सिजे इसा की दायित्व से इसाना गांगना चसी इसा की दायित्व खंजुसी सोमदा कोइन तौजे से गाड़ी से कर्फ्यू वायलेटर्स ने हमने कोइना रेन तौजरी सी मुझे कंसर्न मेरे से तो कोइना प्रोग्राम मखा में लोजर बनी अदुना आई अमुकाना मैं हमदे अपील तौजरी मैं हमसे युमदा लेबियो लॉकडाउन से मुखाना सक्सेस होइना कोरोना से माइसी लोपीबा नंबर ओइरसी Lockdown amasung curfew manungda niyom kaina tholakpa miyoi sing ngasi su Imphal West District Police amasung District Commando na su makhatana fagat khre fagat pasing adudi marilenana Imphal West District Commando gi OC PSO banhai laina asi ngakthong na bahona bada lengak na paikat bathabak thoram khaktamak ngaiduna leba matam oidre laina asidagi ngakthong na ba miyam na su asobo thaudang loba matam oire lamdam asigi miyam na nomagi sangdraba yadraba polam sing leiba tholak labasu laingak na piri ba niyom sing asi ngak na satpiyo laingak na laina asibo laina asidagi ngakthok na ba honari ba asida miyam na su saruk yabi haiki Thawal District ke tongan mafam sing da sunga si curfew amasung lockdown thugaiduna tholakkiba miyoi marifumanga fagat khre makoi sing adudi Lilong Police Station na miyoi mapan Yarepo Police Station na miyoi tarani thoi Khongjom Police Station na miyoi kuntra tarok Hairok Police Station na miyoi kulumdoi Nongpok Singmai Police Station na miyoi mangani makoi sing adu fine thelaba matungda thadokre so hairi Lengang na thamliba lockdown manungasida essential service ki sarukam oriba bank yauna ATM booth amasung petrol pump singdi nomagi manungda pungkharda oriba su hangduna matau tawanbi haina Manba Pradesh Congress Committee MPC sigi General Secretary Hariso Goswami na thokpa cherola man lenga ki puning singselakli Hausi malim sinma thungna mi painariba pandemic oiraba COVID-19 na maram oiraga Indo-Myanmar border asi mamang thagi mapandagi injin kraba matungda border asigi porous amasung vulnerable crossing oiraba mafam sing su thingjin na Batanopal police na thabak kan sathari District asigi Superintendent of Police TS Bikram Jina Fongdorapada District asigi Myanmar ga puna kilometer yankhai gi mathakta border sia tauri masida porous oiba crossing sing identify tauraga thingzinba gi thabak su chathari masi fajana thingmang ngamlagadi marakta gyan ta daba district asigi village khara leramlabasu matiksa na thingmang ngani haiki
COVID-19 की इशू इस्तेदी कोई मोरे प्रजा सिंह अदगी लाइरिबा खुंजा सिंह मशीनसु मैक्सिमम कोऑपरेशन पी अदुगा मेनी टाइम्स कोई असम साइड तगी अक्रॉस द बॉर्डर तगी मिलान से लके तौदा मोने चंग कनु चंगबिरकनु सोमनाकंदा कोविड की जी लोइदि बाउती चंगना गुमसी हाइना तानथोखिबुजु कोंगाय मनी कोई रिपोर्ट में आमो सुमोने तुम तौबिरई लाइरिबा कोई CSO सिंह अदगी पैरामिलिटरी फोर्स सिंह अदगी असम राइफल सिंह पुनः याम फजना खुसुनना एज टीम अमो ओइना फजना चंगजेमिनै मरोइना कोई असम राइफल की 4320 कोई डिस्ट्रिक्ट की दंगाइबो बॉर्डर गा खुसि मोइना गापुनी मोइसु मोइगी मैक्सिमम अयाम मैन पावर पुथोगा अदगी मोइगी साइड तैसु फॉरेस्ट बॉर्डर सिंह मोइगी लाइबे इक्विपमेंट सिंह ना दुम खाजली माइन तौना कोई पुनः एज टीम अमो ओइना पुनः याम फजना फुल कोऑपरेशन द वर्क तौमिनरी नाकलमरोमदा मोरेदगी म्यांमारोमदा लोन पुसिनबा होनरंबा डिटोल डिसिफेंटेंट याउना हिदाक कया निफुंदे सुबासम राइफल्सना फागतखरे डिटोल याउना हिदाक कया अदो समल खादबा बॉर्डर की मफम अमदगी मेनाल तुरेल लांथोक्तुना म्यांमारदा पुसिनबा होनरिंगैदा फाबनि हाइरी फागलबा पोलम सिंह से मोरे पुलिस स्टेशन दा सिनाखिबा लोनिना केस अमलसु लखतखरे COVID-19 dagi lokatpa sakil thorang ama oina MU ge tongan ba department sing suti thadok kiba asina mairu sing academic career da akai ba lakatra haiba ge akiba lairiba ase laitana ba Mani University ge tongan ba department sing ge oja sing na class khudima ke oja sing yawba WhatsApp group amamam semiduna mairu amadi oja sing punna fauna duna academic career mangdana ba hona minisi haina MU ge Dean of Student Welfare Professor Tis Ratan Kumar Cherula mana appeal tawrakli लोनिना माइरो सिंगना सो लॉकडाउन लोइद्रि फावबा MU दा लाकपिगना सो हाइरी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लाइबा सेकमाई खुनौ दा लाइबा JNS Benz Private Limited थोक्सुम इबुयामेन सन्सना पुथोकपा हैंड सैनिटाइजर असि कनागुमना सेंदोंग खक्तगे खल्लगा ममल हेन्ना थाब लेवल नफसिनुना योनबा थेंगरे मसि तौबिगनु हाइना JNS Benz Private Limited थोक्सुम इबुयामेन सन्स की डायरेक्टर थोक्सुम जोतिन अपील तौरकली मांगना मखाताना JNS Benz Private Limited थोक्सुम इबुयामेन सन्सना पुथोकपा हैंड सैनिटाइजर असि मालेम गे लेबा कया याउना स्टेट असि द COVID-19 ना मरम ओइरगा ओरली बफिबम लाइना असिदगी थेंगनबा अमसुंग ngakthokpa da kharda oiraba sumateng oinaba gi pandam da puthokpani sendong gidaba khallaka puthokpa nate hand sanitizer asigi chapsaba mamala silupa chamba tarani adubu sendong gi khanduna miyamda lupa chamba da phanganbani aduba masikana goba singna lupa chani yankai nipanda yonba thengare marambasina kana goba na hairiba ahen mamala sida yonba thengdarabadi JNS Benz Private Limited thoksum iboyamen sanskrit telephone number 9612850144 natraga manang pa police station number song media da pau pibi hainasu thamlakli COVID-19 lanthengnaबगी hand sanitizer se puthokjabani haidiba hand sanitizer je miyam pakchanna ahong manda phanganaba pandamda puthokjabani kanagumma kharana MRP lupa chani ga yankhai nipan napsandana yonba thengnajare masi tobiganu aduk luruba tanja sida sumba sendongi wafamda koi puthokjaba natte kanagumna thengnabirabadi police natraga media natraga koi company da pau bibiro loina koina miyam da phanganjabaji lupa chama da phanganjabani aduga koi asengba company ge MRP di lupa chama ga kunni masi miyamna bhap tabiduna company digi leibiba natraga na ahong manda koi COVID-19 dagi ngakthongnaba Prime Minister Narendra Modi ne lusingba government amasung Chief Minister Nongthoma Biren lusingba state laingakna local level khongthang singda miyam punna asoba thaudang lominaduna laina asidagi ngakthongnaba hona ministry haina Manba People's Party MP big cherola man khangalakli COVID-19 dagi ngakthongnaba laingak Manipur pumbada thamliba lockdown asi miyamna support tawbiu haina Wangkem constituency MLA Mega Sadrana appeal tawrakli briefing amada mahakna phongdorabagi matungina laingakna thamliba lockdown asi support tawba khakta natana laina asitagi ngakthokpa ngamgani miyamna yumdagi mapan thoktana leibiu Wangkem constituency gi miyamna laingaktagi loba yaba mateng sing fanganbada mahakna angama mateng pangani haina su phongdorakli loina mahaki constituency gi manung sana leiba sarangpat ki miyamda ngasi ising yan thokpada mateng pangbikhiba singdasu thagaba phongdorakli सरकार की टोटल लॉकडाउन से सपोर्ट तौबियु मसिना कोरोना वायरस की अकीबा असिदगी एखोना गाथोप ngamgani लोइना
ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯑꯀꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯑꯦꯠ ꯍꯣꯝ ꯕꯤ ꯁꯦꯐ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ COVID-19 agi ngakthoknaba laingangna honariba asi mai paknaba mipum khodimakna amat oina wakhal taminaduna honaminasi haina Shiva Sena Manipur State Unit ki mai kaidi appeal tawrakli Shiva Sena Manipur State Unit ki President M Tombi na piba media briefing amagi matung inna malem pumbada lepa leitana sandorli ba laisut asi mai thiba pigi hairabadi assembly constituency khodimakta lairiba elected members singna asoba thaudang lobiduna lining laison gi khetna ba leitana mipum khodimakna puksel sengna honaba matau tai Manipur ki mapanda ki lalakpa miyoy sing natraga laina asina narangoni sing na bambipung khodimakna losenduna laisenbagi mahuta laingakna hangdok leba quarantine center singda yamdraba dunmit tara marini quarantine tawraba matungda yumda sangbiyo haina so appeal tawrakli mi manga leibda sen kg kun pigadamne haraga sen kg manga hakta pibagumba nipan hakta pibagumba tara hakta pibagumba lemhauri boduna karai ga kari tawduri no haiba adugumba yamna timid minded oiba adugumba MLA sing matungda praja singna moidu thagat piraktana ba Shiv Sena gi maikhe masi me request tawjore leiriba akoi train asida akoi dola doli azad bijat aduga pasha pai ba ina khonba kana amata leitre hujik leitem sammanare masida akoi punsillaga sarkar gi mating pangsi government na matongna tawya da thabuk sing asi bhogi manungda Shiva Sena na pangna lai hai basigi virus su mangan na bohna bada Shiva Sena na ngamba thakta government sigi mating pangni hai Lockdown amadi curfew na piriba saithenga mari lenana New Second Youth Club amasung akobeda lairiba club tara marina warep tar ulaukhre warep sangadudi nafsagi makhada phangpham thokpa polam sengning fangan biyo barada lairiba miyo singamasung migrant workers singi su phangpham thokpa relief material sing phangan biyo sasat khulgi thaudok na maram oiduna Imphal area da panduna lairiba victim singi su angama mateng pangbiyo haina lengakta appeal tauba asina singba singasini Laibak pumagi oina COVID-19 license na maram oraga curfew thamjin kiba asina maram oraga state asida sanga yokpa lomi singda machinjak fangdabagi awaba ama lomi singna mayoknare nakala maromda Ministry of Home Affairs Disaster Management Division Government of India na March kuntarukta thokiba order magi matung ina sanga singi machinjak asi essential item gi manung sanna transporter singna interstate movement athingba pirodabani hairi adaba Manipur State ki oinadi Ministry ona thokliba order asi ningthina ngakna salibra haibagi wafam lakle ngasi maksu state asida sanga loiba lomi kaya ama masinjak pijaba ngamdabagi awaba ama mayoknare COVID-19 dagi ngakthoknana ba asoba thaudang lawiba police doctor nurse paramedical staff yauna medical gi lamda thabak tawriba singbu akom luf kanglei paki sierola mana thagat ba phungdorakli lunena nongmada sangdraba yadraba polam sing yoliba singnasu mamal hengatna yondana ba sierola sina makha tarakli Jiribam gi MLA Asabuddin na cheng yenba matamda wat khara khakta khanduna seng yelamba laibak thibani MLA gi thong asida miyam na penadri haina Jiribam Municipal Council gi chairperson S Shanti na phongdorakli ngasi Jiribam gi Babapurada laiba JMC gi office ta pangthoki ba pawmi singuna bamada mahangna makhata na hai Chief Minister Nongthom Bire na lainga ki maikai dagi seng fangalaga ni hairabasu Jiribam gi oina de hauji fawba phangba leitre अथवा मतमदा जिरिबा म्युनिसिपल एरिया सिंगदा गवर्नमेंट की माइकई दगी सिंग फंगन बियु नाकल मोरमदा लोकल एमएलए न येन बसेंग अदो गवर्नमेंट का मरी लेने दे हाइरिबा असिगी मातांगदा अचुम वाफम मियाम द खंगन बियु हाइना सुमहाक न मखाताना फोंगलोरकली Lockdown manung da miyam gi damak ta lengang na sing yen bagi thawong da penedraba mayam na media gi khuthang da pen da ba phongdok narli ba wafam sing yeng sunna ba ansam ams amasung de samna grievance sale hangdo pagalurena miyam da gi pen da ba wakat kaya lakle lunena singi mafam kaya da so lockdown gi awaba mai unariba miyam gi damak ta lengang na lokhat pam thokpa thabak amata lokhatriba asida lengang athaba matam da singi miyam gi awaba koknana ba thabak lokhat pinaba ams ansam amadi de
Assam gi apun masirula mana khangalakli loinana education department amadi social welfare department na mairu sing the piba midday meal gi polam sing adusu mailoi sang hangdrabasu marinaba mairu sing da yawan biu hainasu chirlo sinama khatarakli COVID-19 dagi ngak thong na ba ho na ngai serakta mapanda leiba notice masa singda fazida ba wahi sizinaduna tathi tawina tawba toknaba Manipur lengang na center da khangan gada bani haina Manipuri Student Federation MSF na taksilakli loinana Manipur da positive oiba mioi ani suri ba asigi matangda miyam na kanglup naiba amadi fazida ba wahi sizinabegenu amadi lockdown manungda yumda hanba faraktaduna rent lairiba mairu singda angama mating pangnanaba MSF na pung kunmari helpline hangduktuna thamle phone number singadudi 6033818937 9366335852 70053135009 natragana 8837430805 ta pau pibiraknaba MSF ki chirula mana khangalakli hausa matang side break matalojage break matungda ngasi mioi tarahom do lai khida bagalunena leiwa asida COVID-19 na sial ba mioi gi masing hupumapan yokibagi pau amadi manipura masam malinga tonga tong i pau sang pudur laksage impact nespo miang tan laibiu break matungna taram noksere hausa makhata ba pauda ngasi mioi tarahom do lai khida bagalunena leiwa asida COVID-19 na sial ba mioi gi masing asi hupumapan yokre positive oi ba mioi gi masing na lisingani chahom after mapan yore positive oiraba miyoising asigi manungda miyoi lising aniga chama kuntaret hausi layingli miyo chama humudra mapandi laying badagi fabangam kre leiwa asigi oina Maharashtra na miyoi chamri tara tarok positive oiduna amadi miyoi tarani thoi sian ki bagaluna leiwa asida COVID-19 na khwaidagi sukolaba state oire malim gi oina virus asina nahalaba miyoi lak mapanga lising yang manga hen kre miyoi lising ni punipan hen bagi pun simangan kre virus asina nahalaba mioi lak aniga lising ahum gi matakta laying bagi pathap sathari malim gi leivak singe manung da chawra saukhat kraba USA da mioi lak aniga lising tara manga gi matakta virus asina nahanduna COVID-19 na suolaba leivak singe makokta leire Italy da mioi lising lak ama lising tara hena virus asi positive oibaga matakta mioi lising tara hum da gi matakta laikidre COVID-19 thengna laingak na paikaliba thabak singda mating oinaba Kangleipak Students Association KSA na Chief Minister Nong Thoma Birienda sil mating khusina kre mairulup asigi thomi singna angam sel khaiga naduna puna lupale singyang kai mathoirom Chief Minister Secretariat Chief Minister da khusina kibane Directorate of Handloom and Textiles na Chief Minister gi COVID-19 Relief Funda lupa lak aniga lising tararo mating pangkre Department of Employees Singi Nomagi Salary Amadi Weva Artisan Amasung Entrepreneurs Singna Tanjaba Senfam Sing Dagi Kaigat Narakpadagi Senfam Adu Chief Minister N. Birienda Kusina Kibani Lockdown Amadi Curfew Log Thoki Bagi Miyamna Tengdari ba awaba si kharda oreba sukongna ba case ena ngasi thangmaiban sinam laikai thongju waikhom laikai konjeng laikai langol singjamai pukramam lairak news sekon koirengai maloma basung MU gi men's hostel amasung ladies hostel sing MU gi security sinau singda insang manama sing yanthokre amram the house social media da Manipur gi COVID-19 positive oiba ani yoror kiba gamalunena miyam na communal gi oiba wahi wata kaya sijinaduna tawriba asi topiraga lup asin topina ba lup asin apil tawrakli loinana lengang na famung sani leiba quarantine center ama yamna tenba namit kharini gi manung na saba loisingani haina lauk thoki ba si thabak oina onthopio su hairakli Kaksing runners amasung Jiban Hospital Kaksing na so Chief Minister COVID-19 Relief Funda lupa lising Yangkai Kaksing DC Valentina Aramam gi kuthang da khusnakre Hiramasiga Marilenena Jiban Hospital gi MD Dr. Y Asuko Manahai COVID-19 license asidagi ngak thokna ba Manipur gi Chief Minister na paikaliba thabak thoram singasibu saugatpu oina selgi mateng asi pangbani haiki mateng pangba aduda Kaksing Renoya ki Director Naurem Kaksing Runners ki Director Naurem Ranjit amasung President Sarjitsu Sarviyaki
Lockdown amadi curfew thamjin khibana maram oiraga miyamna thengri ba awaba kharda orabasu koknana ba haiduna tongan ba organization amasung individual singna su mafam kayada mateng pangba gi thabak sathari Imphal East District ke Khetrigao constituency ke social worker lamnyan ba ipuna kongba laisram laikai youth club ka kusam naraga mafam adu gi miyamda shana thangna ba gi mateng pangkhre Khurai dasu Khurai thongam laikai Sajo laikai Tharoizam leraki Laisabi Singh na handak yausang thabal chongna na ba khaigat ki basialna sana thana ba polam sing leiduna mating pangkre Singjamai wang ma pebia pandit laikai dasu use konong subjila parisat ki member Seram Neke na basong pebia pandit laikai youth development organization anna khusam na duna laikai adu gi miamda sana thangna ba polam kaya yanthokre nakalamaromda Thawal district manung sana laiba Waithau bazada Waya Club Waithau amasung Moising Gram Panchayat ki upapradhan ki Masa yaungna Maik matai leitana bahaiduna idak kapto bagi thabak sathakre Manipur Assembly ki Speaker Y Kem Sana su pitharaki ba chana thangna bagi polam sing Sedo Club na Singjamai sapam laikai gi miyam di yanthokre Manipur Assembly ki Speaker Y Kem Sana su pitharaki ba chana thangna ba polam sing ado miyam da yanthoki bani Kaisam tong top lera kilai sabi singna su yausang thabal chongna na ba khaigat ke ba senpham sing aduna chana thangna bagi polam sing leiduna youth club kaisam tong YCK top lera ka kusam naraga mafam adu gi miyam da yenthokre COVID-19 ki lockdown manungda sana thangna ba phangna de bagi awaba mai unariba loktak pata leiba shampoo Khunpok Khulda MP Dr. R.K. Ranjan Singhana mateng pangkre Moirang subdivision amasung thanga gi manung sanba khul asigi imong sani marfu tarit romgi nupi angang yauna miyoi sani palomda Dr. Ranjan na sana thana bapolam singa badi MP fundagi face masks hand sanitizer hand gloves sing mateng panghi bani polam sing yan thokpa aduda all loktak lake area fishermen union Manipur gilu singba sing susar yake MPSC na nambol PS airport authority gi of India amasung DDK Imphal da masks hand gloves amasung hand sanitizer yanthoki Moirangi Mairamam Laika Youth Club amasung Cyclone Moirang na sinuna club ani asina kon mafam singda sulaiba yum singda ensang napi na singba polam kaya yanthokre MLA P Sarasandra MLA Oramba M Prithviraj Thongam Santina Selgim amasung pol kalam kaya sumating pangkre club ani asina kon mafam singda Mahik Sinan Abidak Sukaf Tokre, Imphal Whisky, Singjamai Sapam Lekai the Su Speaker Y Kem Sana, Sedo Club Kakusan Naduna, Sana Tanabak Polam Sing Yantokre. Nauria Pakang Lapa Kendra Manung Sana Laiba, Yumtong Kodingda, local clubs Sagi Kotangda, Manama Sing Yauna, Sana Tangna Bapolam, any IDP State Unit Vice President, Oinam Malisna Fangan Kre. Ngasi Oinam Malisna Mahaki Kwakatil Laiba Yumdagi, Nauria Pakang Lapa Kendra Manung Sana Laiba, Maira Pabi local clubs Sagi Kotangda, Sana Bapolam Singado, Kusunaki Bani. yamna saramamnaba sarangnaba samamnaba makoida kokpa karino haibda siemna kilo mari yengani hena haikpa MLA na koi leiba jaga se kilo amaga ani makhai ahum yenba ama sujumana daba ani makhai khara yenba ama khara yenba yamna manabdaba miyeng ama yengpa koi yam nuaite aduga amana aina kwari nuaitabana magi daita yaudaba wanga siemgi thonganda salaga koi mayang salaga jinglo soka haibsi yam daita leitaba MLA magi wanga ngangdabse tasingna nuaite madui khalaganda aisu angamba aigi lejaba misi angamba se aina miyang mateng pangju COVID-19 ke mari lenana lengang na lokal liba lockdown amadi curfew na awaba may unaraba hiyang lam kendra gimiyam da mateng pang na ba hiyang lam kendra COVID-19 relief committee ko ba committee mas semkre miyo kun na saru yaba committee asigi siamen hiyang lam constituency MLA Dr. Radesh Siam Yumnam siamen medico and mentrona oigani committee asina kendra asida COVID-19 na maram oiduna awa ana taraba imung singda hiram kaya da mateng pangani suhairi Khurai Nandi Mamlaikai Gram Panchayat ki Pradhan ODB Yumnam Ong Bisitrana Mahaki Sahi Ahumgi
ऑनरियम कोविड-19 के लॉकडाउन अमसुंग कर्फ्यू ना अवा नंगलबा महाकी जीपी की मनुंग लैबा मियामदा चाना थंगनबगी पोलमसिंग यंथोक्रे कोविड-19 नमरम ओइदन खोराई नादेबम लैकै ग्राम पंचायत की मनुंग लैरिबा अवाब तारबा अमसुंग चाना थंगनबा लैतबसिंगदा मखा ताना चाना थंगनबा पोलमसिंग यंथोकी किनसु हाइरकली ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯥꯡ 16ꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯤꯌꯝ ꯆꯍꯤ 3ꯗꯨ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯁꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯁꯤ ꯄꯦꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩ ꯑꯉꯝꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯅꯤ कोविड-19 न मरम ओइरगा लाइना असि थेंगनबा होनबद स्टेट असि लॉकडाउन लैखिबा मियामना मपान थोक्तनबा युमयुमदा लैनखिबा मसुंग ललोलितिक ओइबा थबक थरम खुदिमक लेपखिबा नमरम ओइरगा थेंगनरिबा चाना थक्नबा फंगदबगी खुदोंग सादबा असि येंगदुना वाइटोन ग्राम पंचायत न कोनबा एरिया सिंगदा लैबा मियामदा चाना थक्नबा पोलम सिंगसु यंथोखरे हौजिक कोविड नमरम ओइदुना लेबाक पुमा लॉकडाउन तौखिबदगी थेंगनरिबा अवाबा सिंखरदा ओरेबा सुकोंगनबगी पांदमदा थियाम कोंजिनदा लैबा कैरावेसन कंस्टिट्यूएंसी एमएलए एल रामेश होगी मियंग मखादा यंग स्टार डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंदुना थियाम कोंजिल ममंग लैकाइदा लैबा मियामदा सेंगमदि मनामा सिंग सिंग थोकरे माइबम लेकाई ग्राम पंचायत की प्रधान गानबीना महा की वार्ड की मेंबर सिंगदा खुसम नदुना अंगम सेल खाइगनदुना पंचायत असिना कोनमा मफम सिंगदा चेंग हवाईना सिंगबा चाना पोलम सिंग कवा हुद्रम लेकाई द लैबा इबुदौ मोइरांग पोकपा संगलेल कमिटी हॉलदा यंथोखरे लॉकडाउन मनुंगदा HIV/AIDS का सागोन अदुना हिंगलिबा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट लैबा इमुंग सिंगदा चाना थंगबा मतेंग पांगख्रे तेंगबांग अदो सेल वेलफेयर आश्रम जिरिबाम की स्टाफ सिंगना पांगखिबने मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखाद लैबा पावर ग्रिड ना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड लुपा करोड़ सनी मतेंग पांगख्रे हाइरी लुपा करोड़ सनी असिगी मनुंगदा कोविड-19 थेंगनबदा मतेंग ओइनबा हांगबा प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड लुपा करोड़ सामा कुंथ्रा डिपॉजिट तौखरे लेमोरिबा लुपा करोड़ हुमुद्राना फाइनेंशियल ईयर 2020-21 दा हापकनी हाइरी पब्लिक सेक्टर ओरिबा पावर ग्रिड की एम्प्लॉई सिंगनसु प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड नोमयोबा सैलरी मतेंग पांगख्रे सुहाइरी कोविड-19 के लाइना असिब लाक्सन लेबाक मियामना होनरिबा असिगे सरगम ओइना नाम्बोल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के मनुंग सेना लैबा माइबम सिंगजिन द लैबा रेड हिल क्लब द सनलाइट क्लब अमसुंग यूथ प्रोग्रेसिव क्लब ना हिदा कापथोपगा लुनना लुनाना लैननबा कैंपेन अमा पांगथोखरे थरोमदो नाम्बोल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए नामरापम लोकेन अमसुंग वार्ड डेवलपमेंट कमिटी की मेंबर आर.के. जोइसना की मेंबर मखादा सतकीबनी थोरम अदुगा मरी लेनना हाउजिक लैंगाक असिना कोविड-19 थेंगनबा लकोलिबा थबक सिंग असिदा लेकाय असिगी मियामना मपुंग फाना मतेंग पांगनबा वारेफसु लौखरे हाइरी CRPF की IGP मणिपुर अमसुंग नागालैंड सेक्टर की मियंग मखादा चामगा मापन सुबा CRPF की बटालियन मोंगसांगई द कोरोना वायरस की मतांगदा सेंसिटाइजेशन अमसुंग अवेयरनेस प्रोग्राम सिंग पांगथोखरे बटालियन असिगी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर TS विद्यालक्ष्मीना लाइना लाइसुट असिगी मतांगदा मोंगसांगई खुंजा सिंगदा पौता कया सिपी की लुनना बटालियन असिगी हेल्पलाइन नंबर अमसु हांगदोखरे नंबर अदुदी 9612598325 ने मसिदा कॉल तौदुना कोविड-19 गा मरी लेनना केस सिंग खुंजा सिंगना बटालियन असिदगी गाइडेंस लौब यागनि सुहाइरी
इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बासिकोंग द लेबा बासिकोंग इंडियन गैस सर्विस की ओइना होम डिलीवरी सिस्टम हौदोक्रे कोविड-19 की सेक्शन थौरांग ओइना लेंगाकना पीरिबा कम्युनिटी डिस्टेंसिंग गाइडलाइनसिंग ngaknanaba agency asina laktuna miyamna queue lepagi mahuta isa isagi refill gas cylinder sing launabagi matam yaurabadi hainaba naidana yum da thinbagi khongthang asi leftana chathagi gani haire gas agency asigi provider Wycom Sandana consumer sing da paujelakli Langol ki lai manai ga nangna leiba mafam amada mioi amana mai tharambada gi Langol Reserve Forest ta mai waisilakpada gi chawna amangata thogan khre ngarang numiding mapung tarani thoi adwai dagi salakhiba mai adu numidang pum mapalom taba matamda laksin mangam ki hairi Central Forest Division Mantri Pukri gi DFO RK Amarjit na phongdorapada Forest Department Central Forest Division gi officer singama song staff sing yauna mafam adu gi miyam ga lune na mai adu kanna ba akan mamongda onaki saura na ngarang gi mai adu Langol Reserve Forest ki lam hekta yang khairom amangata thokal mai yai hairi DFO RK Amarjit na makatana hai mioi kharna masagi oiba sing khara fangnabagi mai thabadagi pak sanna sandoraktuna sauna amangata adu thokan kibani hauzi arobada maraba pauna pizari Delhi ki Hazrat Nazimuddin da pangthokiba tablighi jamaat ta saru yaruba lelong pril ahan bi konang khongda ginupa ama COVID-19 positive oire nioi asi galune na Manipur ki confirm case ani sukre State asida COVID-19 ke positive case ani surakpa galune na Chief Minister N Biren amu hanna lamnama sig miyamda yum da laibina ba masung social distancing lakto na sanana ba pause laki COVID-19 na leba asida pakang na sandorli ba asida gi ngaktok na bagi matangda Prime Minister Narendra Modi na leba asida gi Chief Minister Singha video conference khutangda khadanan na khare amasung ngasi miyoi tarahom doi laiki da bagalone na leba asida COVID-19 na sihelaba miyoi gi masing humapan yaukre positive aga miyoi gi masing na lisingani chohom maftra mapan yaukre